akulungi kube bayashiwo ngamabito ngangiyabasho lomunye nawe uyangibuka ngangiyabasho mbangazitha le eskimini sababo wakho sobuza sebayathenga sebaqosha labantu bakho ngwenyama lebalaba bathi bathunywa ngowe ukuthi fuck off ukuthi wakwakubona ini inkosi ukuphi livela iphi inkosi yemuka abantu khona umhlaba siyakumangala siyakumula 78 years ngikhona emhlabeni ngikhule khona phansi kwasobhuza ngiyamangala ukuthi khona inkosi lesenyenta nje iqoshe abantu uthi abayophila phi ngwenyama kuyakala ngawe silo sikhuluma kuliqiniso banakeno labala eTBN awukobakhipha babhaqeke ngaphandle ufakela abanye awubakhiphe ngwenyama lomunye ukhona la cabinet ulaqeleni kwakho asomkhipha umbeke lapha ngoba kashiwo ngeligama utshele abantu itolo lokwathi wena ngwenyama uthi labantu abayeke bangahle emfufulane bafe inkosi lenjani lebulala nako bekuthi bongo phela ledwa hayi ukuthi ngempela kuyenteka ngisho ukuthi ke ngwenyama ngiyabonga silo sikhulu kuphinde kuthi ke lapha emnothweni silo sikhulu baqinisile ukuthi asibuye kulimeni vele ngwenyama alimgenwa ngemanti lonke lelife lenetichibi nanama plus lasajama nanaba lebathi bantu abenkosi eTibiyo asewuthatha nkosi uthatha unike labo bantu kufakwe emanti balime abantu bakho silesikhulu wena uma ungathatha ilokhuzana umhlaba ungathi utawentana ngoba phela welusebantu umhlaba wena welusele abantu thina luntu sithi selusele wena umhlaba kwenyama yezulu cha ngiyabonga nduna emakhosi ngiyabonga angeke uphikisa ke sengibuyela kuwe abangakukhiphi abakubekela umfana wena nduna lota kusita mangabe babona ukuthi awusenti kahle wena ume lapha athi lo mfana mathi hey angisaboni kahle emkhulu uthini abethothi mfana wami buya la siyabonga ngane wemakhosi bayethe anukhange izindaba zakumabhoko kanjalo likhulu